Ialehkai Indian Premier League hapring ke LSG Persia ke Gujarat Titan haba pai syak ke Ialehkai ke Gujarat Titan kalau khur ke 6 job hadin bagalala wat film ke LSG dan nyau weekend Hagway pat ke Ialehkai Indian Premier League hapring ke RCB Persia ke Mumbai Indians hagan ke Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jung Virat Kohli ke RCB kalau khur ke 6 job hadin bagalala wat film ya ke Mumbai Indians dak Rons Ialehkai Indian Super League hapring ke Mohun Bagan Super Giant Persia ke Punjab FC haba pai syak ke Ialehkai ke Mohun Bagan SG kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film ya ke Punjab FC dan Laila R Ialehkai Indian Football League hapring ke Srini Didikan Persia ke Rajasthan United hagan ke Ialehkai ke Srini Didikan kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film ya ke Rajasthan United da ar lakawai Hagway pat ke Ialehkai Indian Football League hapring ke Real Kashmir Persia ke Gokulam Kerala haba pai syak ke Ialehkai ke Real Kashmir kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film suk ya ke Gokulam Kerala hadu Riula R Ialehkai Serie A hapring ke Como Persia ke Inter Milan hagan ke Ialehkai ke Inter Milan kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film ya ke Como da saulalai Ialehkai Premier League hapring ke Crystal Palace Persia ke Newcastle haba pai syak ke Ialehkai ke Crystal Palace kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film ya ke Newcastle da ar lakawai Ialehkai hapring ke Sunderland Persia ke Tottenham hagan ke Ialehkai ke Sunderland kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film ya ke Tottenham da shikul lanon Hagway par ke Ialehkai Premier League hapring ke Chelsea Persia ke Manchester City haba pai syak ke Ialehkai ke Manchester City kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat film suk ya ke Chelsea dan Laila non